tarawa, ma lor se fua malange ma, a o le hata o la auto mai mo mai ai. Ia sapu eina le la mui Wellington i le vaenga whani whaingoa o Custom House Key. Ia o ngā soro hoi tangata i Sky Stadium i au tawhane, e mata i le RB7s, ia po te roa fitu hone la langi au wha ngā soro, i le aso 1 February i luafe se fulutolu. Ia manatua foi o mene o music video, ia po ni ata ti whanga foi. A mana o mientangata foi ni e whaatino ina, pe actinga ngi wahenga o le ata. Ia e leta uru whapalangi o extras. Ia e te le ase tupe foi alu ai. Pei tai o le po ina niet. Ia le ai wa la ngā solo mai atangata ia ma join mai i le wae mai. O le music video le mele po e. Mea la lea, ia le po toi remaster nei le musika o nei video. Ia manuia la wai moa. Ma lau whaafonga.